Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku si Azman Kumel, welcome Suwi-Suwi News Yakan Basilan TV. Si Municipal Malusu Barangay Tabelungan, tinimu kwe de balik kene bakas surendel palabay-labay mian bakas magsiabuhin. Tinurungan we de kapamangan sarta asin duk mesemek duk sedipe gantame kalagihan nen. Pag nakuraan barangay ini we Hadjanur in Bud, sarta sinawe anin we pulis dalam lahat malusuhin. Kwe ne Chief Officer dalam lahat malusu, Lieutenant Robert J.B. Bacalangco. Sedi man pengurung de kahapan si bekas masurenderin. Dinujuri sabere may kalumaan may kasi ase ini ganta may magkalagihan manamalin may kaanak nen duk demikian nen. Yan ay malam-malam makailuman nen. Inurungan ni ede may buwas sarta duk may sedi pe kalag. Ted si barangay captain dalam lahat Taberlungan, ko ini Hadjanur in Bud si panabang ni may rakyat ni dalam lahat Taberlungan lay. Bang pain tahinang lu sabinin suntuan si Mesen 2 barangay dalam lahat Basilanin. Demikianin pati ko si rakyat dalam lahat Basilan. Katambahan ni sab ko ito bisten bitandaanin dalam lahat Malusu barangay Taberlungan du isab. Niya inin ano de kalang kapisahan bawi lukahan inin. Lukhap du isab manamal may view nen sa tatigi cottage du isab ye. Gaya ini entrance fee ne bang kita pimisita prialem. Ilisina nini nuere an sini pinagtabangan we me bipat duk me kasawian me baranggayin demikian nen tinabangan me pulis dalam lahat malusuhin. Dalam lahat Basilan kanat-kanat ko itu si pagtabang ang bandias mujib hataman ini na de tupad program. Ini pagtabangan may dole dalam lahat Basilan. Magsukor tayo manamal si Deputy Speaker tayo amban lahat Basilan ko ini Mujib Hataman. Si pagpikilan niya amban tupad program inin tiyanis pasampay dalam lahat Basilan. Bangpain niya penamba atau kan sigi-sigi kahapan patay karyam lahat Basilanin. Duk-dupain katawangan ini may rakyat dalam lahat Basilan ini malam-malam mahin. Magsukor si pamayambi si alawinin bangge klaro pamayambi balita tentu dalam Facebook. Happy Cam, happy YouTube sarta piyahong bilai News Yakan Basilan TV. Mag-subscribe ka mulai pagi mas klaro lay pamayaman ang bandalam Facebook pagi high quality video malaihin. Wasbillahi pabalik ko si kam salamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.